Shalom. Bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi ndabaramukije bifuriza amahoro ya Kristo Yesu waganze imitima yanyu. Ndabifurije indwi nziza ya Pasika. Ino ndwi ni indwi idasanzwe cyane kubizera. Ni indwi twibuka ugucungurwa kwacu. Ni indwi twibuka ukuntu Yesu yatugiriye imbabazi zitangaje. Ndakwifurije indwi nziza cyane ya Pasika. Uyu munsi ndifuza kuvugana namwe ico umusaraba wadukoreye. Yesu yaraje arapfa ku musaraba. Ngiye kuvuga ibintu birindwi umusaraba wadukoreye. Hari indirimbo nkunda cyane yanditse mu gitabo ivuga ngo ndashima umusaraba, ndashima yamva, ariko cyane cyane ndashima Yesu. Amen. Ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima Yesu. Hari igitero kivuga ngo kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangiriye umumaro ntazibagirwa ukundi. Haleluya. Bavandimwe, muri za hantu twageze hatugiriye umumaro nukuza kuri Kristo Yesu. Haleluya. Niyo hantu hatugiriye umumaro ntazibagirwa ukundi. Kindi gitero kivuga ngo ku musaraba mwiza ngo niho umuntu abonera urwandiko rw'ijuru rutari urw'itorero. Ku musaraba niho tuzatubonera urwandiko rw'ijuru. Haleluya. Ngiye kubwira inyungu ndwi twakwiye ku musaraba. Ikintu ca mbere, umusaraba wadukijije ibyaha. Twari abanyabyaha, twari abo kuzopfa rubi. Kristo Yesu aradupfira, aduhindura abana. Ikintu ca mbere umusaraba wadukoreye, haleluya, wadukijije ibyaha. Icete cy'Abagalatiya igice cya mbere umurongo wa 4 haravuga ngo yitangiye ibyaha byacu. Yitangiye ibyaha byacu. Yesu umusaraba waje kudukura ku ibyaha ngo turokore muri iki gihe kibi cya none, kuko Imana yacu yagombye niyo data wa twese. Amen. Yitangiye ibyaha byacu ku musaraba. Niho umusaraba niwe wadukijije ibyaha. Umusaraba niwe wadukijije ibyaha. Ikintu cya kabiri umusaraba dukoreye, dukijije umuvumo w'amategeko. Hari amategeko menshi bavandimwe. Yiri kwasoma amategeko ya Mose yari amategeko 613. Yari amategeko menshi, ariko umusaraba waraje udukura ku muvumo w'amategeko. Reka dusome mu gitabo cy'Abagalatiya 3:13. Kristo yaducunguye umuvumo w'ibyagezwe. Yacitse ikivume ku bwacu ngo azoba avumwe umuntu wese amanitswe ku giti. Wadukijije umuvumo w'amategeko, umuvumo w'ibyagezwe. Umusaraba waraje udukuraho izo bintu, ayo mategeko ntitwari kuyashobora, ariko umusaraba waraje udukura muri uwo muvumo w'amategeko cyangwa ibyagezwe. Ikintu cya gatatu umusaraba wadukorere, wadukijije umuntu wa kera. Wadukijije kamere wa wundi wacu wa kera, wewe wawe wa kera. Umusaraba waraje udukuramo kamere wa muntu wacu wa kera. Arabivuga neza mu gitabo cy'Abagalatiya 2:20. Aravuga ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiho yamara sinje uriho, ni Kristo ari muri jewe. Haleluya. Ndashima Imana ko Kristo ari mu buzima bwanje. Nabambanywe na Kristo, yamara sinje uriho, ni Kristo uri mu buzima bwanje. Ibyo nkora byose kiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana yakunze akanyigura. Ibyo nkora byose mu mubiri siva kwa Mungu. Mbikora ibyo nkora byose mu mubiri nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana yankunze akanyigura. Haleluya. Ibyo nkora byose mu mubiri, ibyo nkora byose kiri mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana yanyiguze. Umusaraba wankijije umuntu wa kera. Nabambanywe na Kristo, ndiho yamara sinje uriho, ni Kristo ariho mu bugingo bwanje. Haleluya. Kristo ni wagomba kuganza mu buzima bwawe. Umwe mukundwa kwankurikirana, umusaraba waje kudukuraho wewe wa kera, ya kamere yawe ya kera, bwa buzima bwawe bwake. Umusaraba waraje urakuraho ibyo byose. Haleluya. Sifa kwa Mungu. Ikintu cya kane, wadukijije isi. Umusaraba wadukijije isi. Igice cya 6:14 mu gitabo cy'Abagalatiya haravuga ngo ariko njeho sinirati ikindi atari umusaraba n'umwami wacu Yesu Kristo.
Haleluya. Pawulo aravuga ngo sinirata, ntabwo mfite no kwirata, ahubwo nirata umusaraba wa Yesu. Haleluya. Hari ijambo Pawulo abwiye Abakorinto, arababwira ngo abanyabwenge boye kwirata ubwenge bwabo, abatunzi boye kwirata ubutunzi bwabo, abanyenkomezi boye kwirata inkomezi zabo, ngo ariko ufite icyo yirata, yirate Kristo Yesu. Haleluya. Pawulo abwira Abagalatiya rino jambo, arababwira ngo ariko jewe sinkirata ikindi atari umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo. Nta kindi nirata, nta kindi mvuga, nirata umusaraba wa Yesu. Haleluya. Watumye isi imbera nk'ikibambwe, naje isi nkayibera nk'ikibambwe. Haleluya. Narabambwe ku isi n'ibyayo. Haleluya. Nta kindi nirata, nirata umusaraba wa Yesu Kristo. Haleluya. Watumye isi imbera ikibambwe, naje isi nkayibera ikibambwe. Naje ubwaje isi nayibereye ikibambwe. Kubera iki? Kubera umusaraba wa Yesu. Haleluya. Bavandimwe, Yesu yarakoze kuza kuducungura. Yesu yarakoze cyane kuza kudupfira tugahinduka abana. Ikintu cya gatanu, waduhaye kubyagwa n'Imana. Umusaraba waduhaye kubyagwa n'Imana. Haleluya. Umusaraba waduhaye kubyagwa n'Imana. Umva igice cya 4 umurongo wa 4 aravuga ngo maze igihe gikwiye gishitse Imana ituma umwana wayo yabyawe n'umugore kandi yavutse aganzwa n'ibyagezwe, ngo acungure abaganzwa n'ibyagezwe biduheshe gucika abana bayo. Amen. Umusaraba niwo watumye ducika abana b'Imana. Haleluya. Umusaraba niwo watumye ducika abana b'Imana. Reka nsubire muri uyu murongo. Maze igihe gikwiye gishitse Imana ituma umwana wayo. Haleluya. Imana ishimwe ku ngabire idasanzwe yaduhaye ariyo Yesu. Imana ihabwa icubahiro ku ngabire idasanzwe yaduhaye ariyo Yesu. Maze igihe gikwiye gishitse Imana ituma umwana wayo yabyawe n'umugore kandi yavutse aganzwa n'ibyagezwe, ngo acungure abaganzwa n'ibyagezwe biduheshe gucika abana bayo. Umusaraba waduhesheje gucika abana b'Imana. Umusaraba haleluya. Umusaraba waduhesheje gucika abana b'Imana. Icya gatandatu, umusaraba wadukoreye. Waduhaye guhabwa mpwemu yera. Umusaraba niwo watumye duhabwa mpwemu yera. Bakundwa, umusaraba niwo watumye duhabwa mpwemu yera. 3 umurongo wa 14 aravuga ngo kugira ngo umugisha, kugira ngo duhabwe umusaraba waduhaye guhabwa mpwemu yera. Haleluya. Twahawe mpwemu yera bene data kubera umusaraba. Yesu yarapfuye. Haleluya. Natwe tubona guhabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Mpwemu yera. Haleluya. Yatanzwe kubera iki? Kubera ko Yesu yagiye ku musaraba. Yagiye ku musaraba araza aduha mpwemu yera. Twahawe mpwemu yera kubw'umusaraba. Ikintu cy'indwi cya 7, waduhesheje kwera imbuto z'umwuka, kwera ivyamwa vya mpwemu yera. Umusaraba waduhesheje kwera ivyamwa vya mpwemu yera. Igitabo cy'Abagalatiya 5 umurongo 22 aravuga ngo ariko izo mpwemu yama ni urukundo, umunezero, amahoro, ukiyangana, kugira neza, ingeso nziza, kumwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo ntazabwezwe bibuza. Umusaraba niwe uzuduhesha kwera ivyamwa vya mpwemu yera. Niwe ushobora kuduhesha kwera urukundo. Wowe ndushobora tiwo byishoboza. Umusaraba niwe udushoboza kwera urukundo, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa. Ibyo byose tubishobozwa n'umusaraba. Imana yacu yabwe icubahiro ku ngabire nziza yaduhaye ariyo Yesu Kristo. Bavandimwe, uyu munsi nako cyangwa ndabaganirize ibintu ndwi, inyungu ndwi twakuye mu musaraba. Haleluya. Ibintu ndwi twakuye mu musaraba. Ikintu cya nyuma ndababwiye ngo niwe waduhesheje gucika, niwe waduhesheje kwera imbuto, ibyamwa vya mpwemu yera. Twabiheshejwe n'ijambo rye, twabiheshejwe n'umusaraba. Umusaraba niwe waduhesheje gucika abana b'Imana. Umusaraba waduhaye kubyagwa n'Imana. Umusaraba watumye tunesha isi. Yesu Kristo abaha umugisha. Ndahise ndabaganirize inyungu abana b'Imana twakuye ku musaraba, icyo twarokeye ku musaraba. Yesu abahezagire, ndabifurije ibihe byiza bya Pasika. Data mu izina rya Kristo Yesu turagushimiye Mana ko waduhaye Yesu. Umuririmbyi yavuze ngo ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima Yesu. Ndashima Yesu, ndashima Yesu wapfuye kuri ya musaraba. Ndashima umusaraba waduhinduye abana b'Imana. Ndashima umusaraba waduhinduye abana b'Imana. Turagukunda Yesu, turagushimiye bino bihe bidasanzwe turimo byo kwibuka gucungwa kwacu abera abana b'Imana. Mwami,
turagusabye haleluya ngo dushoboze kwera imbuto. Yabivuze neza, umusaraba niwo uduhesha kwera ibyamwa bya Mpwemu Yera, udushoboze kwera ibyamwa bya Mpwemu Yera. Urakoze cyane, icubahiro kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Ndabifurije ibihe byiza bya Pasaka.